Mama akwaba wafre me adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo Ora Nicholas omani a champion tebita kum. Ena okase na okire say we follow Ghana politics ache. We follow Ghana battle ache. Na ohun say election year bi wo ho party bi emu nipa aya otumfo say tutu as a party na etimi win elections. Ora Nicholas kire say won tiase say we NPP na NDC also won pe NDC we be NPP achi also won pe NPP be di NDC achi and one kasa wo decision na we take but the moment we decide so ko di NPP achi pe na atem di nyasam ko ne Kelvin and saying on out America and otomna Ghana fo any chese we try the party bi aka menhia otumfo say tutu bi aka no chese menhia ho ya bola ho ya toilet cry hey Kelvin okukuduru and wa kana dwen de akira Asante he and chese o start ne yande otoma na otoma ne no mania champion ya kire say ono odi politics echi ache na ohun say obi akasa etia Asante he na we win elections na ebusuafo ene NDC food ya na so mo ye ne de ene omo ayiro mo ho pa na me no I think NDC for policies are omo de be na ya didi because they have nothing to offer into didi na they think so omo ye yawa e bia Ghana for be hwese economy ni mo aye de NDC for any abra omo de be power na any bra penny be social media NPP for content ase didi obi betimi di watem adu ma me na papa atem adanya o kasa o nje na no enje ne nsenje ne ni nje ne camera kasa na wakaso wa bedi watem onti meche na adwen keke no nko bedi watem NDC for do mo ya ne NDC communicators NDC journalists NDC to say omo nya atem didi nko a odwe ho kra ho nti ase ati say youth bi onya adwumaye o ma ne one city obetimi adiwa chi akodi nkwase asem ba obi o wa adwumaye no o ma ne 1 billion kra so onko di nkwase asem a on di wachi because on say 1 billion o de ma no kodi nkwase asem a 1 billion enti menje no ebi na ndisi fo ye omo ni message omo ni policies bia nti omo bedi watem NPP for omo policy omo di agba omo awani abre ba ebe se no omo no omo they don't have time to come and insult you omania champion de ensemo ye atuja wo che say vice president Dr. Bawumia ewo ni so ade hu bebi ode Ghana fo nti yenje ne ntum na enyo no na oye president no even though so oye president kwa obeye bi na Ghana ni a wo hwe me a wo hwe me a utie me pa chaw ye the politics eto nche ye kan kwan pa o man prinda da mahama and a vice president Dr. Bawumia nkofo me no compare mo hanu abeya adwuma even as a president plus vice president o kan bo mukura on to vice president Dr. Bawumia I'm not doing politics I'm not talking for NPP de me hu na meka ye ntie nse mo mania champion e de etudwa yo iti papa ni yonko ne Bawumia papa ye wa TV say all kasa Dr. Mahmoud Bawumia jama wa boda mu nti papa we ni tipan obetumi na compare Dr. Mahmoud Bawumia and mama endorse we o mama yes mo ntimi antena se ehun say sabe obi wa na mama ne papa we abofra ba say o say man no boa no mo se ye nto ba mama hama na omra metwa free education nim say de be ya o man no aban no benya ni komba dwunu na mbetumi na Bawumia wa ya den na o so o mental problem wa ya den policy no omo policy bi no hwe council me ka bibi akiro Ghana for omo nim di aban yaye because aban ya ni so ade unu ni say district bia benya district hospital agenda 111 bebre yedru finishing level na trust me Ghana for enhwe enkosesa ban yi ema sa hospitals no enkangurum because na na Ghana sama sa karatesi papa ya wote TV so kase no yonkure Dr. Mahmoud Bawumia boy we say omo kasa sa no man mo nkwa na muti so hu mo bi obi atem you ama Kelvin Taylor kura Asante hina you Kelvin Taylor na sa mo hwe nipa bi se de Kelvin Taylor tie isa be producer na otimi kasa tie Asante hina you and na Asante hina Okopie wo incre. Ha. Wakoma 5 billion. Cha. Say increfo
You found shame for that. Na what the politics e chache. You. Obi betimi akaseti Asante hene na wa win election You can't win. Anya ye. Mon kaje mama say mom Asante be cry. Se pass. Watimi abota ma Kelvin Taylor. Watu na nimu tuo se mede John Mama eba power. Na utimi kaseti Asante hene se menhia kra ye toilet VIP. Jesus Christ. Usigedwa unso sigedwa. Na ubaba kumase. Ababa ye jambe. Sigedwa. Enti Dr. Mahmoud Bawumia betimi ayewe. David. Kede papa yiye. Na sabeta fracha me kra mete agwa we ni dibe. David be cry. Omo bre bia o. Kasa. Brofon so kra won say. But all for so as sabe Dr. Mahmoud Bawumia o mental problem wa. Ghana fo nim de Bawumia ye. Anya biribi no. Wo mutimi de wo nsa. NDC fo no atimi de wo nsa ponti say digital address keke. Enya Mahama na de ba yo. Digital address. Ebrahim Papa John Mahama ye vice dey no ye. Na we Dr. Mahmoud Bawumia said the bia o kan no. Ade bia wa ya magana no e bonus. Bonus. Ye to aba ma. Debi. Enti obi ye to aba ma no na so watimi abobra bedum pempenso si ya. Mo sabita fracha mo ye vice no say mu di akire yo okura nko no. Motimi abedi president na where did you to me? Oh, to me there be ni. Ni say baba say on problem wa. Ade o mani da so ane say o ma na ye den. Ghana but me see US aye den. Ye wo US no. Ade a we $1,000 ya utimi to no. And then one shot we best spend $10,000. And na Nigeria for. I don't go my move. It is one of many does not cement boy again. But after COVID, you know, if we are see a page up on level, money. And your ma, Kaza, many Dr. Mahmoud Bawumia, you. And you may whoop up an so Papa, what kind of penny, sir? Or God sent. Yama, you know. Your port to near one of the reasons why. Yeah, dollar no kurampono. You see, you know, dollar no tia sembio. If you kwanda bring na me dwene sade you say e betima possible na Dr. Mahmoud Bawumia say ye import duties no obetwa dollar no mama na ye cedis. Obara we trade cedi da. Now obi can say what the container bar or ya no flat rate. You say a 40-feet container. Na 20,000 na reservoir. And you want to baba be say me the 10 containers na buy enti me the 200,000. You. Ene ekwa akoyi. We say a 20-feet container. Wo anyama obetimi dia hye bia. So far as anya smuggle na any man woman no a flat rate. Na no so o ye no cedis. Obi kire kwan ya befa so o man no betimi akọ nanim. Owie no osade kan ho say. Wa hu say lomi. Omo import duties no form. Enti Ghana for no bebre ehyepu ne man de ko Togo. No makoyi olomi no ma san smuggle de abagana na ye free. Enti revenue no ema. Enti Dr. Mahmoud Bawumia say Ghana ye import duties no entimi nkoye higher than Togo de no da. Na yes. And I'm so mo farmers mo entudwa was a 24-hour economy. After the billboard wa matro 24-hour economy na good. Mako akọ paper ni nyina firi ho. Na say 24 to be chechiri mu. Senti. Obi say e beto wache. Ebesi ne. Police for you, immigration for you, fire service for SEPS for army for prisons. Send nipa domi womo nko akora to abatia wa so beluzu. And omo no mudi omo to. Na won so unyanya power you threaten no. Say munya ready. Na minya power no a mube nkwa amadem ba so. You omo beto ama na wako what me do omo akonim gwa. Ngwase mu. Enyo mafio. Enti o kasa sa na just unya ready say wo be power. Nabi. Wo ba krokro nipa no. Na wo de power no ma wo wia wo chesha wo no. E wonim dia wo ba ye. So obi di for a they didn't back court na back prosecute. No. Na say wo threaten nipa no na wo expect say the same person on court to abama on am so. Anyway, anyumre I am manage say menso madwa no because oh bodwuma. That's it. The main reasons why me ba ha no. You. Baako say ya papa Dr. Mahmoud Bawumia. You. Waba kumase. Wow. Enti waba no. You. Benzo meeting in trank say eja me bebo ni chi do. Good. Because he say no
creative art for no akoye say ebinim keka say omunyina atembidie creative art for support NDC nyina atembidie no a enti afi we dey am say jama NDC for mo main campaign message ni atembidie no o say only programs and policy na on keep pot na sena na ban sa wa yes enti mabasa me bedi me papa ba umi achi yo na ba bi obefa wasanti man say ha de ye ni aye de yo na ya bon chi dom na mu say yo creative art na omu gina so no a yo wo mo de ka ensem bi no yo ya papa ba umi creative art for na bi so don ya yo e be di na chi yo na me pese me ka asem bi magana for Ashante ka na me mama platform no abrabo a aye den nyoma bo a aye den economy a aye den aba wo yi aye ba beto no se Ghana focus wo mo hwe eno a ye be kwa akoye mistake na ye 2008 after President Kufuor ye to abati a MPP aban man